ai soko iwan sinulong kadang ko tunggu Yesus nasolihon ai soko iwan sinulong kadang ko tunggu Yesus nasolihon kadang ko tunggu solilo di Yesus. Kano misi sa takad isong samayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kasuaban na bayno insan podot. Kung sikaw yahay tu kanu kapagyampay maya ditit kay sisan na sumbayang kasuabon mahadad asosa ng piramutan gisombot mantad da timpunan gisom kapupuson nga simbayan ay so dahot kanu dot magantob diti kapagyampayan dahay da kasuaban na bayno. Kung sigaw Tuhan tu minanhak na gidhay kalidasan gisom mamila dahay gunoon iswang dat palayanan no. Nasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, osanong kasuabon kumadati da insanan agayo pangusikahan to ko kumakinarahingan tu kasuabon na po ba kanu takod kapagyampay kago. Tulo na po panambarasan natin ba nga paintopot nga atopot na pula nga anaruh dalo nga aarumpos. Amo paintangkid itagwang kinarahingan tulon. Kung sikaw tu kanu takay dat kapag yamong mangilah takay dat ako kuron ako kinasunsudan. Haran ako nakay du idanel mantad hirid kukut tamon daw tayo ko pa yung kuro. Miyampay dat amagay timpu mandati ukabay iswang ga Daniel 6 mintanad dat ayat 20 hingga nailan dati sayra na pa di dat ay ninumaaw sahut-sahut pakantohom saliwan ni raja mantadat tinon daw minamanaw hirid kukut ta mondo kasi nga mano pa mondo lah dadamo ta itindalan no rumikot at tumbay antokod paguhatan no minta langit iginaw de raja pay miyaw pa siya ko pay kuro iri paguhatan tumanod do pakantod pangalaman di raja nga aiso patulun dat nakumbala nakoydu mantad hirid kukut tamondo iri pagidid sayran po nakarikat ta siya dahiri ayat 21 nga lahawo na di si Daniel miyampay dat alunggoy no kasyo Daniel panano da kinarahingan di pempasi kinarahingan dit sambahon nung miyampay aparagat nakano hinangko siya pinapaydo dia mantadi dit singa-singa ngadi imundo haro hiido kayo hit sera ano pod hari kamundo malatah di bo ngono po iyo kad ilo nga kaka nga nuhot kubasan do kumang maray labi po di tongon duondo haro hi kumuyundet haro hi mamaray tat mondo ano sekiran nongon iyo ko tilo teko ikagagang mondo ka nga kagumuan pum inugi barang ka tangondo man rated no kuramari to yun kano po kayo doon tangondo nga doon tango kusay asasanong kantelat it kagagang teko ngon tamo da moy pangyak katilo ino pa hik
melatah nga mondaw ka. Tepat karit tamoden. Kakapiyamilan it pususan niri. Tong aku say no tidi ajarangin harti digi. Sekiranya padaharo hit tong aku say kuat melatah nga susuai no pengintangan toko. Jadi sera no pun nakari katahiri nga no kaidu pinahidu kay nangku kinorohingan kabod it man pay tani balo nga nakanoy nangku kinorohingan no pinapaidu dia ka. Ilo na pot kakitanan dati letuhot di raja nga popokito dot aiso no lansanon di siyo da suway. Isiyo kadaw nga lumansan dot ino pa'y kinorohingan nga kano dot popoydo. Mia galilot ay ayat inti dati popokito dot paingkukuran ako kinorohingan deminan tamong pinapoydo di Daniel. Nga tumanod na polot paguhatan nila sa ulo na raja pinapakita isiyo nga ay so no lansanon da suway nakano nang kuy kinorohingan pinapahidu dia ka erito hotisyo mantadilat ikanihab minanguhat ako puasa ka bobolian ay puasa bobolian isay na ko sinuwi marid di papakita ilo raja nga puasa ngay antakanid di ay lanong paingkukurkamon da puasa nga okon no ko puasa makan kan day silo nga ipia ninoretan di kanihab ipiahit menghibur imonisiwo di siya nga minada na nga isiyo kamuyan da ipiahit kaubasanan siya mo ni kita daw nga puasa nga isiyo montok no po datim iti no po paguhatan nga harohit kamuyan naman ko piyo ba miyagal no po ko haran no po hit pagangatan nunutuhat da ko dit itambalot kau tidak pigi ka ako na po kayo di nga sa karon na po ay right ko makan uhatan na gid kaya makan ka sa kirah dot haratulun na karikot de ka tambalot dot karikot nga sayra ko muli ino pa ituhot-tuhot at yading angaralam kamoyan ni digi miyagalo po ko magangat to ko sa sangulo no moy kadagya uhotod kau tidak pigi ka tay ko kau tidak makan sekiranya pun menepot ke magangat kono ka kadang nga sa guluan na kau tidak pigi ka manguhot ka no pagadit yadi nga miyagal didit kau binsuhu no gid amoy bo magangat to po makanom kono makan ka kada na may patirik-tirikod ay ka dia makan ka sa kiradat magangat to ko sa sangulon nga kono ka kada na uhotod kamoy ka nga ilo nagyalat tu kadi dem malayo kiasan bahasa ilo mada nga manuhi mada to pod kapyo kasaro ta kapag dipiturus sayra na pod ay sinuhudit Yesus sa minay parambot kano na did sadad o gumo no kadid isyo pagidu naman tado iho na po nga tulun na kiduso nga at tumbayaan to ko ino pa suwang ko pwede ba siya nga hiti ka insamok do paing ka nagid isuwang got ay pikaruhangan sa kira na pod ay tumanod do pangalaman sa ulo na tambalot tumugod do pa iso sa ulon tay ko megal ko maus kausis yun pagidu ka nga tapat na ko pwede nga para sa pesya di nga hiti ka
imanu pusohon. Nga mogidu ima penuhan. Nga ilan nga angan nakal sikil-sikil dati lemon kita daw. Ait ako moy nga magangat mah. Ikaw mo yun. Jadi ilo raja ka daw nga pinaido kay nang ko kinarahingan kano po suay ko po pakitod ay humarap siya pinaido kinarahingan isiya ka daw nga pakita naging iri na ilansanon iri na hit iman-imanon di raja. Miyampait olunggoy nga to kagagangi raja nakuro. Ya raja patilombus na dako pasiyan no ka. Atok ay tamburio itu dilo kamatudadi di raja gi nganu kasyo no ka di Daniel patilombus ni kapasiyan no. Ayat dun hapadam talu kinarahinganku pinaparikat di malaikat daw minay ponompan nilat kabang-kabang nilat mondo gisombo yelo na po nga amin ang ura-kura daho to nakaintalang do iho na po nga apo yung sala itagwangan at kinarahingan itagwangan no ya raja ako minamon sa karat tokoy at tumbaya anak udat kataga ko tamburya di raja pira-pira timpo pakanteles siya mangimuay ay atapot ka amu ilot boras isilok atapot kad isyo hilo kasyo sekira na pod kakita tako sa sangulun dit atako atumbayaan dat nakorikot isyo nga pengkuro iso-isohon matom nakuro to kumirap-kirapot akuan na pa nga sekira na pagaya tamburyo kakirap ko na po di nga atagak jadi impiro-piro pa kumirap din ay isyo kala isa-isohon pamatom pawayaan mamangin bilas isyo kalo mangirap ya raja pakilambus ni kapasyan no ka nga kakakanti raja mo kinongo poputay kago di Daniel tok pinato di kinarahingan ng malaikat mini pangugos sa kabangil mondo ka nakagasan di kabangi tasutuan di mongusig no kapodi dot miyampait otood suho di raja pinapasaliwan ni Daniel kasaliwan may na di intangay haro na ganitan ka mo kumbala kung nakakitad isoot tayangan animasi katun karay tilat i Daniel hilad kukut mundo tatuang na padi di nga na padi to nga singa nga tok hiri no miyampay di siya iri na hit bayangan-bayangan del pinintalangin di diri harangay na kagadi may panila nga tumanud da pala panulis dati miya galo di tingaw dat ay sumuawi di tanganak teko itingaw da suway kumirap-kirap pumatindad mangimuay kapiyo inapahit ginawa di Daniel dilo kadaw nga ako'y pa yung sala iti ka ako nakasala paingkukuro piad iyo diha ginawa nga tumanod pagad undang-undang kat media porsiam numilo kasala ka amu painsuang pwede dit perjanjian patamon nakasari ayat kadun ang padang mapat nakita dat ay sa nununuhat ayat nasuhat paingkuro mongilad harat no suhat ka kapagulo na po hingga intangan to ko turos lagi turos
Sakira na pondad ingkarayan kaguhit itirungon nunuho tirungon kasari datid sakira na daharon nununo. Moda si katamburian nuno maning kuluput pating kuluput. Harapoy kaulay pala tunturo takoro nga palisakon to mod hirik kumot. Sakira na pondad ay sa paning kuluput atirong pakatunda tulo. Ting kuluputan na tulo. Hari tambalot ay kung balot may pakisada. Korikot na di diri pantai. Ala abdi pantai di. Umbalo di karad kumamang po mamay ko pigugusay kara nga natalaban ko di sanginan kasyo. Natalaban dat ano korikot hirid disan. Gusawo kuno pod hirid disan di pantai. Kahuyan kara. Potalopon di siya hitulu daon. Hitulu da hirid pasir. Pentalo po hirid pasir. Kolay matinan. Yati pingkura moda sita kana po nga maning kuluput. Ay sa paning kuluput atirong pandaturas. Ay sa panirong gaturos atirong pandamato. Sa kirad hari mga kang gumumang no pagulunan da manirong. Paingong kompon na dula siriba manirong yung kulom na ko rito irihaman ang gamay. Pentapot mga santinan nga tirungan nida. Jadi haray asuhat kapag uludin tangan memang gaturas na kita dati. Nga atumban takon ino po kawayat ti kamundat pendaraan ay gia kita ko pirit tango gakod itong tirong gatinan ang tirong ilagarong isiyan na po nga suhat o kita no pa dati nga isa no po kakuaan katumayaan ni siya kumakinarahingan numan intirungay tuhot na pa di kumadati nga anang kudi kosondot kopyo anang kudi korikot ti katumbayaan dati kumakinarahingan gisambot iyati no patim asaru to kokotaguang dot pagumbalan na ko pasiyan pengkurang ngarit ya digi sakirad retan na sumambayang toko Daniel nga sumambayang hali piad sumambayang toko idan sumambayang nga hari nang kud point topot the ino pay dati do katumbayaan iman dati nga paimpasi intangan to no pay Daniel nembulayan dati dit so kanihab impero Hesus sumambayang sa nga daw ino pay atatap nga no retanda intalo ino pay atatap nga adi ay lanong piro nga ino pay atatap nga intalo impiro to kayati do i atatap insan induo intalo puji Tuhan na daharanay kariko to intalo nga kompom bat bobos piya nga insan to nakantod it atatap piyo puji Tuhan to atatap to kon insan so kurang-kurangnya iti minsusuab nga paingkura piya nga aparluhi daharay hubungan pribadi dati kumakinarahingan it min daw jadi tadaw kumatalu na di DM 2 dat atatap po jam 2 doa pribadi na bay no puji Tuhan to kano pati lambus kasari kita ko din harangay na di mamalantik ko ketua kalas isiya ketua kalas iti grup dati kadit hingga di ko mamalantik ko ketua kalas di kaniham jadi siyo intangan na pa di dati lo nga hali piad iyati no pati sumambayang miagal di Daniel beriman kumakinarahingan
Nga oto po tinangkud iyo di kopyohot dati dot pansasambayang. Ako nun takay dat ihati no po tim sayra no po dot orikatan to ko do ko boling kahangan ko po siyon. Kasusan no ko po siyon. Hiri nagi sumabayang. Ako nun kuid iyo no po nga iyo di. Ano po orikatan no kasusan? Bobos na isambayangam. Ini opo si kasuabon. Imakan. Imang ko'y sumambayang makan nga pohong pito ni nga it. Tino no pati kakan ni hay pengka ngayon. Colombo City yun. Anan na sumambayang ka tino. Iri ni sambayang. Siraan po nad abantalan no kasusahan. Hiri nagindad. Minto to sa sumambayang. Iri pa ikaman kud atap pati na kud nakahagal to ko di Daniel at iswang at timpo na sumambayang. Ihon na po ako na mati oy. Akunan ko na pa. Ilo po insan nga ipi pagangatan dahiri DM2 dat sumambayang nga pukul 2 sa dopon. Stakat to po doon duwa na geta daw milo. Milohi nga ay di ay lanat ang sambulan san taon ay lanom orikot nga ino po hit lansanon to ko idahit ginawoon to ko iyo kayo kano to ka sumambayang megalisyo nga haruma nga sa rohon na dati pangkurah to ko pia sumambayang iyati na po ato ko koydu manta da pagumbalan o kon na po kay tuumbal lorogon nga ituumbal tulun ka daw dahiti pamagunan ata ko mati koydu jadi kada dati onward isuot paimpahan do ino po itulun dat monata sa sumambayang nga arogon ngon ompuong otapot nagi dat haro hiit kaboras at intirungan to ko kinorohingan tingoligan to ko miyagalo di ayub nga miyagali no boras dati di kaswabon kanihab sayra no pod otapot to ko dat monopot to ko nagi kumakinorohingan iri nagingon norogon atapot to ko no pakapiyad itaguangan na kinorohingan ng tulun kawaya to ko no lumiyagala no wayaan ni Daniel doho no pod ay pamuhandaman di gulu po nga osomok kasari to kon pakinorengan koin sadu to ko mantad iyati intangan to kono ilanawayaan di Daniel norotian dati dot sayra na pod okon nagid otopot to kon itaguangan na kinorengan ng tulun ato koy koydu mantad dilo pagumbalan kamon kuno po nga okon ni ko ato ko kumbala kawaya koydu ka amo iri di kagoy masaalad isuanggot ko pasien dati timpo doon do. Iyolo siyo no po idanelo mi tambalot daw na kumbala nakawaya. Pinoy do. Nakawaya yolo nakawaya. Nga no koy do. Pengkuro to kumayati ti hoy. Tumanod do po do ko it na ipangalaman do ko no koy do koy kaamo. Nakawaya nakita na dadet nakawaya. Daniel itambalot daw goduduo pinsanan delo nga nakawaya na lokamondot pagumbalan sa tiya pi ako makinorohingan nga nakawaya kamo na po ditang pinay nga ato ko matidiha ra kakausan iti ay so nakakausan dati panano to ka kinorohingan dada mo to ti pamagunan kawaya to ko lo pagumbalan Sadrak, Misek, Abednego, Idanel, sa tiya kumakinorengan na kawaya. Nga ino pa dihit. Nakoydo ka amo, irdi paguhatan. Iyolo na po nga pinaydo. Nakura ta kamayat ito apay duon. Tuho, Timothy Riki. Sera kawaya ta kad nunun pagumbalan.
isuangget koposyon, kahaharan, pagyambolutan, pikarohangan, keluarga. Tok miagal na po di ako'y ay hirmimbulay ni tuhot tatagayod. Pinoy du nunang ko diyo Daniel, iyo Sadrak. Nakura ko diyo to apoy duon. Pohotan no pag kinarahingan. Iyo nga ako na kayo nakura to apoy duon nga. May no pohot ako makinarahingan at nakura dilo to pay duon ng ako iyo. Kumaus ako mo ti kantag ya. At bayaan ako dat napay pisuwayan dati. Kumadi Daniel nga ila timpu dat ay sumambayang. Beriman to ka kumakinarahingan, beriman to kay. Sumambayang ni Daniel, sumambayang to ko, sumambayang. Oh iya, to ko sumambayang. Nga ina pa'y timpu dati sumambayang nga sirapod asusa sumambayang to ko nagi. Isiya na po hom atatap asusa kamo. Ina pa'y naritan nga intalusa nga daw. Jadi at tumbayaan ko numatid ilo opiswayan ihati am isyo. Tu ihog ya nga iya dito purimanan ko. Asusa po ko purimanan sumambayang kumakinarahingan. Amo na pala itang pinay nga kapuriman to kad atang kabo o inggorit ka amo. Ino po hit pansasambayang dati nga kasimban no kumakinarahingan. Sa ino kayo no umbalan po bagya. Umbalan ta ko po kapiyad it popokito. May dagya pabuktiyo. Minto no Dubai no. Intalo to ko sumambayang nga nga daw. Sa kira na po kaindalan dati lagi sambo intalo. Sa kurang-kurang intalo. Kaindalan to ilan na pa nga nakabukti no di Daniel sendiri. Kaindalan to ko na pala iswang kapos yan dati. Ato ko pa'y duon mantadat nunununok kainggaritan ikatangkabo do kapos yun. Nga aduyadit ay di milad pa'y duon ko amo. Yo, to ko na po apo na kumbal. Isay na po ako na kumbal sa ninarok kapos yun. Sarahan to ko na pira na kumatalo. Kumaapat talo pamarinta. Antakan nila. Pira taon na pamarinta. Pirat umur di Daniel. Intalo sanga daw sumambayang. Intalo sumambayang. Sanga daw. Tokay. Kadain na di mong kod mo. Amin kaming kakano. Nga. Iyo di. Piya nga ako'y kano. Dawlo na gidi di tananaro sambayang. Umalan to ko. Sa kira na po. Atanod to ko pila sa kurang-kurang intalo sanga daw. At tumbayaan ako ay patapotan na kinarahingan nila pa yung kukurula na wayaan di Daniel may tambalot nga daw. Nga doon na pati nga ato ko giya kanod. Pay doon. Ato ko kanod po kumpom do. Iyati sandir nga ino kumbal. Mumbal na mahara na tanga sa minggo. Kasaro ko po dit satu pasal tiap hari. So membaca kitab satu hari satu pasal. Tok. May napasaliwana it pagyambungan na miyagalid digi. Kakita ko na satu pasal. Satu hari satu pasal. Akuri di kapiyati. Hoy, kaginawa ko. Umbalo membasa kitab bot sanga daw. 5 pasal. Satu hari. Pero nalinahid. Sa minggo. Sa minggo na katalog. Ikumundat ming hali-hali badarit di po. Jadi aga timotile tong Pinay intalo. Kada to pa umbala intalo umbal pod insan. Insan sanga daw. It magano ko piya to katimpod pasusuayon. Piya anaro haran po tong 5 minit. Apasan to ko na matindi sumambayang 5 minit. Suway bagari sa kira na po pongkodom ko gi. Puri manan no ko piya itimpo mo. Apasan to kayo matindi lili mo piya minit. Nga pinsing umbalan.
pingubasan dati insan biasa nga daw. Ilet patabilangon ko piyod suway ko isambayang wajib posik modop makan magindalan. Malano. Linaid isay no pakasapom umbalan 1 jam. Sakirad kasap umbalan na gyata nga 5 minit. Bah, jadi iri no matikan tapi suwayan dati. Iho na pom akunan kuid ay iri na pisuwayan ko ham idanil. Ako kanod sumambayang. Ori katan pod sakit temporuruol iri nagi kasambayang. Kombalot mindahu. Hindi matuka di tabangan at sakayon nilay mo. 5 tulun. Ay 5 ko onom. Anon do kasalakoy mangkalahit katakad alamo gya. Isuang ko kanta ka no may galidi. Kadin di tina ako gi. Sambayang ko. Sambayang ko pogi. Sambayang ko pogi nga. Ako no kayo ladit. Itabangan da talo tulun ka 2 tulun nga iyoho no pot. Sayra suhon da sumbayang megal digi. Miagali otingay manta ka nagi sumbayang mo. Ay pira-pira timpu katagak na siya. Kori kati siya nga koidu. Koidu katakadi karita kasalakoy. Nah, kini minayo ko mutid di sambayang. Minayo ko mutid di sambayang kasyo. Dumano di jadi da sumbayang nga. Nya galidit hangis to kanagid. Yadit ay patut kat perlu ka amo. Hari tiad di bo. Nga mano pa kapiyo nuno padagya nga ay si salah di sumambayang bo. Iri ni gimang kudagya kapiyo nga kadang-kadang got hara timpu-timpu iti na pa sumambayang nga miagalidit. Ikaw mo yan malayod diperlekehkan. No, di sambayang natin imang kalahit o karita. May na dayahay uhupayad supayad. Tumulod. Tumulod na pala karita. Ulam tumulod kami. Sambayang dahil patuludan na karita dahil na mang kalahit kamato. Okay? Teko, onway na kagarason dat insan na dahil surungo kakatakad. Nga kayo doon matigya. Na, minaya ko disambayang kasi karait kaya di nga ay tingkanan ni makinakwata dahil manurong kami ginawa. Mantadet ay kinaiduan di Daniel dahil kukutamon daw. Ato komno kadi di raja di. Hinggo no hit ay minay papaunsuh, pinay papalun di siya di ka. Suho ay raja dat minay panangkap. Ipagaway bersubahat. Okon na kay siyo, okon na ka pagaway, ikoruhang, itanganak ngay. Insanay na po, may na po rangkato. Patamo dahil kukutamon daw, apo na kasondot, pagyangaro, pagyahawo na dit mondo. Tok, ako po na kumbala na kita tulundat, pinagyahod itagwangan na mata. Tayangan ko basan ngay, tayangan tumilawon sa yan mo. Sa kira na po, mintang katayangan, harohiti yun di. Puas, sumuti daw ginawa ko kito. Mintang to kan pagyan di tayangan, hindi nga, ruhan nun natitulun dat umangan mo. Nga lakuna, nagyari nga, aramay, magamintang. Ruhan natitulun dat umangan, teko ingoriton. Kasap-sapi mo ti siya nga, nah, ini barulah tayangan kan dati. Nga ino po oruan, apatay po si taring, narugi ako na mintang tayangan.
amo naman babakaw itibid aratan ako kito, nga intangan to kano pakagulat ay pengkura nawayaan di Nabi Daniel. Puas sa ginawa dati ko kita bogi. Tu nakaidu pa siyo. Ipahiminay papalon di siyo nga may tampay pagaway di ikoruhang itanganak ay sa naman oluo. Patamo, pagyahawo, pagyandato di mundo. Tok ilon, ini barulah tayangan. Puas sa ginawa ko kito. Nga itindakan ni di Raja iri. Ay lanang pa yung kukura di Daniel la ginawa. Ay mayaan siya dito di kamo. Nga ako di siya tindakan ini dan Raja tindakan di. Nga tumayaan to ko dot ay doho mad osoro. Ay say naboro sa kitab nga doho no pod osorowom. Sa kirad anuan da kasiwatan te ko peluang nga mangampun. Ampunan ni siya rita kita ko. Dot antakan no pod dit nanuan dot arahan sontob no pod dit ang pintar nga patayon ka Raja ni Nebukadnezar minamuho ni Daniel patayon nga haraw pohot sang kiwalon dati itu isiyo giya nga kasuang di orang pintar nga kakitanan no po dati ampunan siyo lobo ampunan siyo puji Tuhan nga iyo do boy tampinad o kita ko uy iting baru lang ngam kangam ko pesyel laman manta di koyidu i Daniel miagal na di Sadrak Misak Abednego may na di Raja Anwed ay kenyataan pewartaan yolo na po di gulum bebas beragama korikot dit antakan di Daniel nawayaan di siyo isiyo ka daw nga bebas beragama numan pumangko di Raja Pomumo pengkukuri pengumuman ayat 27 nukadhilo miyampay ti patahakon kuhot perintah da ipaimpuli kerajaan di isiriba da kuasa ko nga modosi jadi gantar di dusun modosi kawom oris modosi hom oris kau no dot kumakinorohingan di Daniel tu isiyo na kinorohingan di paimpasi ipatilambus sa sagigisom pemerintahan daw amu Atanus inagiit kuasa daw nga amu apupusan nah podasi ko na kinorohingan di siyo ka nga ino pa ikainsalahan li tampinay kulam haro na injil li Daniel di lagi kamu na ang ako daw na tulun na hilad Babylon nila pero no hot raja berganti raja kok kita ilad kasuwayanan numi kasuwayanan ay say din naritan na injil nga puji Tuhan tu sa kurang-kurang ila pia raja nga luman sanit kinarahingan bahkan ila kinalimpupusan dat ayat nawayaan di Daniel ihirik kukut tomon daw pinapakita dahara kebebasan beragama to ko ilo na dadi imani-manon to ko gi oy iya hati no po dondo kadit mangimbulay dondo no po nga magiwaliwal to ko nagitit vaksin bebas atau tidak masuk kaday ay so ikatangaban to ko kapira iti lobo ino po ikatangaban to ko nga ay bulayan to ko lumiagal ni Daniel iloom tumongob to ko nagi stakat to pod ako suang kaday ako ngoy beng
Haroy bo katangkaboh dati nga okoni ko irihot podasihan ko piya dati. O gumu puralan sa ngimpasi. Ato ko po ori ko ti komondot makidarum ko kamo ano pa nga patayon tiya ay so po ito di. Ato ko po kori ko to miya gali ditong Pinay. Okoni ko agayot katangkaboh dati ti. Jadi ino po dihit kakitanan dati dahilo nga kanono yati na po nga boriman na kumakinorohingan. No kito to ko bukti pengkukuran ng kuot na wayaan dia Daniel. Suway kayri? Suway ka iri? Bahagian no po dati nga satia to ko kumakinorohingan. Ino po hi bahagian na kinorohingan nga pengkukura hi siyo dat monomuli di kasatiaan dati kumadisyo. Kamono pa dim ino pa dadi tuhot nakuroh ka nga ako no ko bahagian dati. Bahagian to kono po nga sumoti to kono ko makinorohingan ino po simbar nga bahagian kinorohingan. Ay so dadi dadi apa tu tamongiwal to ko di mo. Miagal kay ti mikrofon. Bahagian na po ti mikrofon nga moy iti na po boros iti Columbus iti suara iti bongut nga asa nung karangahan. Iti hiyaw tamo dan iti bagay. Suhay kayri ay so not disiyod fungsi. May intarangay lo gambar kan bom okon ko disiyod ay okon ko disiyod tugas. Ilo kamera, ilo gambar. Disiyod no po tugas nga popointa lang. Alumisin dahot aluning-luning nga kulit. Iri disiyod tugas. Mangilogod do boros okon ko tugas disiyod iti mikrofon. Iati ka daw itong Pinay nga ika doon na po panumbayaan nga iati na po nga tugas to ko na po nga sumatiya to ko kumakinorohingan. Nuno na po hit awayaan dati arubaan dati abantalan ko tumboyo ajadi kumadati okon ko bahagian dati. Okon ko tugas dati. Iman na hak ko poing ka ilo piat poing goritan kumadati. Nga akon ko tugas dati. Tugas pa dati nga sumutiya to ko kumakinorohingan. Tugas si Rogon nga harohi. May pagompuang dati. Isid iriho don Rogon na tugas ki. Dati na pati tugas nga sumutiya. Irino. Ay da gumuot tugas dati ti bo sumutiya to ko kumakinorohingan. Amen. Atumbayaan ako dot sayra na po nakawaya to ko dot kanta kan numiagal di Daniel nga tilang busto ko nod asatiya. Ipagilitan dati harus sumakit. Nga iri na po nga ako ni katugas dati. Yun na po sakit nga. Iri naman tugas di sakit di rumikot ako matulun. Tugas na po dati harus sakit ko aiso. Sumatiya to ko kumakinorohingan. Iri tugas to ko ti. Olingasan ka amo. Miya galo di mananom to ko kayo-kayo. Tay ko itirarapawon. Ino pa itugas dati mananom no. Poposuni. Rumiyaw ka sumuni. Ato ko milad kukuro yan. Rumiyaw ka man piya pintatasan piya mamadya maniram. Kaduhong ka rumiyaw ka sariri. Nga kaindalan to ka pa itugas dati. Puji Tuhan to atumbay ko dot ay kailoh nga to ko natid tugas to ko. Miagal don do tugas ko na po nga mimboros. Do kayo na pa nga makinangaw. Iri na tugas dati. Kumakinorohingan tugas to ko na po nga sumatiya kumakinorohingan. Okon ko sumili to ko kinorohingan. Sumatiya to ko na po kumakinorohingan. Tugas ni Daniel, setia kepada Tuhan. Isa'y pinapoido.
okon ni ka sandiri isya minidu kinorohingan na pinupoydo komun po nga masing miagal luga di tayangan iti bo haro hero haro heroin haro tugas na po daw nga may natalib it akita ko hit nugay tayangan dat iwinan said hilad dan kinarutid di nugay tayangan di nulihuan kundi tajo ko nga ino pa'y palakon nga ay sana nito nga anggota gereja jadi balakon dan day hiridim ino pa'y suway nga may natalib irin ito gasis siya may natalib masing-masing na paranan nirito di bo jadi ihati kumakinorengan nga tugas na po dati nga sumatiya ako na kumakinorengan sakiro may agal na wayaan di Daniel sakiro piad antakan toko kantakan pembangunan sumakit orwalan o sindualan toko irin matu dilo tugasin di kadao om i momolingas popoy do ko pengkuro o kon ni tugas dati tugas toko mga sumatia tetap setia toko kumakin orahingan om sorohon dati lo komon betugas Saira na po obor sa iri tugas no. Paingkuro no pakantakan nga paindalahanan no pa tugas to ko. So kira miyagal ko ititinan dati. May ita osado kapagalan. Itimato. Sumakit to ko piya nga tugas polomato nga moid ko kito to ko. Orul piya hot ginawa no. Tugas sa polomato ako simban. Itikabang. Ipaswangan dati takanon. Kumbalo kasimba nila tugas di siya sebagai sumilit talingo. Iti tadung iri na tugas mantan po di kasusum gisam ti kapatay ilo na tugas di siya. Sumimban. Kamu na pa itong Pinay nga kada to ko po yung sudod. Iti no po kayo naninano dati ot ay pokitanan dat nunuh tugas dati. Talingo okon ko sumingod da tugas talingo. Ay sumimban tugas siya. Ilon nipon harli piad haro no gondila nipon kasari imo telon nipon gi mano pongkot tugas daw. Jadi ihati sebagai tulun da kinorohingan tugas to kono po sumatia to ko kumakinorohingan. Nunuh na po hitawayaan paingkuro na po nga kada dati may tong kaya dahil tugas dati. Paingkuro madihilad nugay natawan di Afghanistan garin di. Haro dihi sumakay kapal tarabang. Intangan to kano po nga monong pipi na tong akusay. Ay so itangon to kita dati. Kumono po nga minanong kiad matudil di tugas sebagai songulo na ketua keluarga dahiri. Haro ni ko borosot. Ilo nakapiyatang ako sa ponting kandirid. Tong kiadan na po dito ang asawa tang tanganak ka. Tugas. Tugas sebagai sangulo na sawo no. Irino nga tugas nuno na pahit. Itugas-tugas dati nga dati da tanggung jawab nga may to kana pendalan. Tanggung jawab dati kumakinorohingan. Iyati no po nga sumotia to ko kumakinorohingan. To kono Tagalog mingki kinorohingan ko pa yung kuro nga sumotia to kono kumakinorohingan. Nga ikalimpupusan tam Pinay orahyan ako dat mangimbulay lot panambarasan dat sangulo na panulis. Kasala te ko amo ilo nalot na imbulan to ko. Kasala te ko amo ikalimpupusan na po nga poingili dot ilongon da kinorohingan. Kasala ka mo. Ihati na po nga poingigit to ko da kinorohingan. Asaru to ko kanto dot atandasan dot ihati na po nga kasala. Mantad da tulun da suway bahkan dot ihati piya sendiri nga papasala idati. Rinmi ko ti Jesus pinupo
tahak koralandet popoidu dati mantadidit luang teko kuku temen daw da kesalahan ikapurimanan da pensala dot awayaan dati apurimanan dati atumbayaan toko diboros sa kinarahingan sekira na pod magakun toko dosa dati isya na pom setia dan adil gisambot kanwi siya magampun datain sana ni dosa dati om nagi popopulang dati mantado karaton aku nagi di hati aku na diti may sambayang kat gumo bagi ada hati duso ka ya di mo ti alasan do kon aku na kinarahingan ti tarimon ka iya iming ko kinarahingan say di ko ilod monori mo kinarahingan ka amo iya iming ki kinarahingan dit yun digi gumo na do hati sala ka kadati aku ni hati kinarahingan tarimon kapuriman ako amo ako na alaya ko may sambayang nagi kapuriman dat amo alaya ko may sambayang at osonong komanda pa din nga kapuriman kad isay na ko ilod it opagot may sambayang ay kapuriman na isyaw na po nga tidak layak di hadapan Tuhan jadi ipanumbayaan dati umbalan to ko na dat papaindaran let tugas-tugas dati tanggung jawab dati sebagai sangulo na panano do kinarangan tugas dati sumutia kasala kaamu kebersalahan atau ketidakbersalahan iri na pa nga kompokon na pa dim kinarahingan ni at ay papaintalang paintapot ka kaamu nga ilo na ipapiyo sa asawan dati ako ni mati ko aso-aso ng ilo sumutia kumakinarahingan tumaguang takotit antara hidup dan mati magihum baka ka na kanon susah ibagi ya nga iti sumutia tumatapot tumano da kinarahingan ni ko alang-alang pagumbalan dati iri pagi gisombo doon nga hata kay ang tatap tu panumbayaan pa dati itinupot pagumbalan dorogon mamaratu manatak dati manantag dati mantadet kebenaran akon ko alang-alang gumuralan dorogon ato koy miloh dat ay sumutia ilo sa kiranad ato ko sumondi kumakinarahingan isiyo na lansanon dati kada ko harap do humarap ko do tulun sa pitulun to kay ti iyo nga ako humarap do kayo yun na pa'y mila dati lansanon nga kinarahingan paing kukure danilet lumansan da kinarahingan intalo sanga daw sumambayang ilo na dahit iso kaguhot mila dati omitanan walay to ko bay no may toko insan no pa sanga daw tadaw do bay no magano to ka timpo dat secara pribadi 5 na pa minit papainsawat to ka sambayang kumakinarahingan minsamok to ka kumakinarahingan manta di Pinay may to ko painsamok ko ot ginaw dati pananudan dati kumakinarahingan isiyo na mati imila dati lansanon isiyo na imila dati dat insamakan kasari pasandihan kasari dat ralan ko posyon painsuang natit rohani dati permohonan itu mau disusuai atau purimana torimo getosi luana kata ketemu harus sondiho no kita malu
Yesus kasasarit korong memori ay soko ira sinunod kada ko to Yesus Luzon dihon. Ano misisa to kod isuang sambayang? Kinurahingan isong kerjaan surga, kasuabon diti insan pod, on si kawihay mantadet. Nalimpupusan iti pagyampayan dahay, do kasuabon na bay no? Insan pod do naratian dahay, dat inapohit awayaan dahay ti pamagunan, nga halipiad otopot o girot dihay dat asomok kumadia. Nga itinupot pagumbalan dorogon, pawayaan no kumatulon sa pitulon, nga amu tumalib mantado kaposyan dahay. Nga ino po ilansanon dahay, amu piyay hay paiduan mantadet kabaling kahangante ka masaalay di. Nga may hay uhupay, may dat iyahay no po tetap setia iyahay, do paingkuro no po abantalan, paingkuro no po asunsudan do kaposyan dahay. Sekirapiad ay korohyan no kataguang peheti ka muna kapatayon nga ino pohit ginawa dahay da tumano dia nga amo kasimban irin na dahi ginawaan dahay o may nahay uhupay tu ihay no patihom no panu do kolomokon korohyan da dong pamagunan nga ay so imustahil muntok dia kasuabon diti sumumbayang pakagwihad insan muntok it kombolutan da isuanggot ay konggoritan da panasakit paiduo na yolo sakiro mintok do korohyan no palingasan yolo kanu pod ay monguhup dia isuang da pelayanan dahiti pamagunan da dada mo to pasin nila kung sikaw Tuhan mantad sa kadungno mandahay parikota iti isuang ngaran ni Tuhan Yesus amen. Kung sikaw kumad kinapagyampayan dati puji Tuhan tu napupusan dati miyampay ay ko pi man ko dito ni tasubay no pi no ngalukugan ko pi mati di lo oy ilo ni may pagompuong kat pakinangahan ni makikinaway pilukugay na di rong sa taso kanto puji Tuhan ako ni ka iriribagi harap ay tagang di nga ako ni ka magompuong dati papakita nagid tok secara live ko pi pahitian to kano kapag yampay ta kakagod kaswabon na swab. Hinako po.